Bosna suzom žubori, čašija vjetru govori. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Bošnjački dijalozi. Moj današnji gost je dr. Amir Ismić. Amir Ismić rođen je 1973. godine u Zenici. 1992. godine prijavljuje se kao dobrovoljac, diverzant, a tokom 1993. teško je ranjen i pritom izgubio desnu ruku i oko. Za ispoljenu hrabrost i doprinos odbrani od agresije odlikovan je najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Nakon agresije kao 100% ratni vojni invalid upisuje Fakultet političkih nauka u Sarajevu, kojeg 2002. uspješno završava, a na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2014. godine stiče zvanje magistra historijskih nauka. 2019. godine uspješno je odbranio doktorsku disertaciju i time stekao zvanje doktora historijskih nauka. Dugi niz godina aktivan je u nevladnom sektoru, igrač i član uprave kluba sljedeće odbojke Zenica 92. Prvi predsjednik Skupštine i član Saveza slijepih boraca Zeničko-Dobojskog kantona, te osnivač i predsjednik udruženja kluba paraolimpijskih sportova Baton Zenica. Laureat nagrade grada Zenice za 2018. godinu. Doktor Ismić, assalamu alaikum i dobrodošli u našu emisiju. Alaikum salam i hvala na pozivu. Također treba napomenuti da su s nama danas i studenti Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Evo, na samom početku, da li bi nam nešto mogli kazati o vašem djetinjstvu i odrastanju? Bavili ste se dakle mnogim sportovima kroz svoje mladalačke dane, pa evo, da li nam mogli nešto kazati o tom periodu vašeg života? Moji roditelji su porijeklom iz Gradišća, tu pored Zenice, za kojeg se veže i sam naziv Građeše, sudije Građeše. Pošto se bavimo nekim istorijskim istraživanjima, vremenom ćemo sigurno pokazati više dokaza da je i Kulin Ban živio na ovim prostorima. Imamo neki tamo Banos, Banove šume, imamo tamo neke lokalitete koje još nismo javno prezentirali. Znači, sigurno da ovaj zenički kraj ima veći značaj nego što mu trenutno pripada, a meni je drago da polazim i da dolazim s ovih prostora i da su moji roditelji iz Gradišća sa tog prostora, a ja sam se rodio u Blatuši 73. godine, onda sam odrastao u Klopću od 77. godine pa dalje. I Klopće mi je drago jer je se i gore veže Ban Klopčići 66 godina prije spomena Zenice. I što se tiče sporta, znači odrastanje dječje, kako to... Ali tada je, u to doba je bilo interesantno da su tadašnja Sofka je radila stalno u godini u serijalima je radila neke afinitete, da su rađena regrutacija omladine u kontekstu svi na smetove, svi na pješačenje, svi na streljaštvo, svi na bicikle i tako se dala ta aktivnost. I onda se tu u tim svim sportovima djeca pronalazila. Ja sam kao dijete, sjećam se, kao sva zenička djeca, bio u Čeliku 83. 84. Sjećam se da sam u fudbalskom klubu Čelik. Sjećam se da sam bio, da sam 2-3 godine trenirao streljaštvo, tada se zvalo Braća Ribar u Zenici. Sjećam se da sam bio u radio klubu Zenica, U4 EZC. Sjećam se da sam bio nešto i u boksarskom klubu Čelik neko kratko vrijeme. Sjećam se da sam nešto malo se atletikom bavio. Sjećam se da sam bio u kulturničkom društvu Ibrahim Perviz, u folkloru. Sjećam se da sam bio naravno pred sami rat, eto značajno i nažalost da sam bio ragbi klub Čelik u Skramu, da sam bio skramaš. Tako da u to doba omladina je stalno mogla da potražuje svoje afinitete i da traži svoju prednost, hajde da kažem, da traži se i to je Zenica pružala. Meni je žao što djeca, eto, to je svjetska pošast, ne samo u Zenici ili u Bosni, da djeca ne traži svoje afinitete, da se jave kroz ali nadate se da će se više sredstava odvojiti i afirmisati ovaj sport, pa će, jel tako, da se ova omladina da se afirmiše, da krene, pa da u Zenici dobijemo
Amele Tuke i u drugim ostalim disciplinama koje će reprezentovati svijet. Komunistički sistem je imao jedan instrument da preduzeća finansiraju sportske klubove, a onda sportski klubovi se nisu sikirali kako će doći na takmičenje, kako će kupiti sportsku opremu, jer su to sradile firme. U Bosni više firmi nema i onda nema fasal, nema ni podrške sportu, a onda podrška sportu ne proizvodi rezultate i to je sad sve lančano. Ali na kraju krajeva, ukoliko jača država i zakon o sportu dobije svoj sigurno veći zamah, naravno, nadat će se da će to krenuti, jer treba tu djecu malo stimulisati i bit će dobro. Nadamo se. Nakon završene srednje škole upisujete Rudarski fakultet u Tuzli. Međutim, tom fakultetu je prethodilo vaše zaposlenje u Rudniku. Ja moram ovdje oca spomenuti, mog babu, koji je 79. završio fakultet političkih nauka u Sarajevu. A onda je poslije završenog fakulteta otišao da radi u Njemačkoj 2 godine u Rudniku. Moj otac je, Allah rahmetelje, imao neki stambeni kredit i onda da se to ne vuče za njim, to dugo godina, onda je on završio studije, radio tu nekim Čeličanama, završio studije varene i onda je imao neki stambeni kredit i onda je on otišao u Njemačkoj da odradi poslije fakulteta 2 godine u Rudniku. U Njemačkoj kopao je čumur i onda se vratio ponovo u Zenicu. Ali znam da je sad kad sam razmišljao o ovim pitanjima, sjećam se da kad bi ja ko omladina dobijem lošu ocjenu i onda on ode na mene na informacije i onda on meni kaže potreban ti je snažan posticaj naprijed da ideš, da pred tobom su veliki ciljevi kao mladom čovjeku i trebao bi sigurno da kreneš jače i da ne možeš sebi da dozvoliš ove ocjene slabe. A ja ko omladina, pa sad sam i svirao gitaru i ko čovjek mlad, pa ne doživljava to baš tako ili nije to tada tebi primarno. Sjećam se da mi je govorio jednu rečenicu koju ja danas govorim svojoj djeci. A on je ovako govorio: potrebno je da svaka nova generacija napravi iskorak u odnosu na prošlu generaciju. Jedino ćemo tako, kaže on meni, jedino ćemo tako napraviti društveni iskorak naprijed. Ja dijete gledam u njega, šta mu to znači? I onda on kaže meni: slušaj sine, ako sam ja završio 4 razreda osnovne škole, ako je moj otac završio 4, ja sam završio 8, ti trebaš završiti srednju, a tvoje djece treba da završi fakultet, odnosno nemoj da nemaš minimum ono što ja imam. A oni već tada imaju fakultet. Ja o fakultetu i ne razmišljam. Jer Zenica, ko se sjeća Zenice, baš sam jučer razgovarao da naša dijaspora sad ima problem. Naša djeca koja su u dijaspori imaju mogućnosti da za zanate koji su već u Austriji i Njemačkoj imaju već solidne novce za zanat i da već se postavlja pitanje to između te djece i ti roditelja što će ti fakultet u Austriji, Francuskoj i Njemačkoj. Kao fakultet je sad sljedećih 6 godina, ti za 6 godina možeš zamijeniti 2 BMW-a i tako dalje. Eto, to je kod nas bilo ovdje 90. godina, što znači da je već dijete koje je moglo otići u preduzeće, dok završi fakultet za 5, 6, 7 godina, može i kuću napraviti. I ima 2 djece i onda su na neki način tada djeca koja su otišla na fakultet bila na neki način malo pod znakom pitanja kao pa šta mu je pobogu, već ima dobre uslove za život, država se kakva takva, jel tako, nudi dobre uslove i onda se smatralo na neki način malo fakultet i obijest. Ako možemo svi normalno živjeti. Međutim, kažem, već sam rekao, on je već tada imao fakultet i meni postavio visoke standarde. I onda sam onda je on se pojavio u 8. razredu, sjećam se u 7. razredu se pojavio, tu su bili razgovori. Nešto bi radili, kopali bi, malterisali bi, nešto bi radili i onda bi poslije tog posla kad zauči ezan akšamski, on sjednemo mi, tako on kaže meni, trebali bi ovo, trebali bi ono, trebali bi ovako, trebali bi onako, trebali bi... I onda je on tada ponudio tu opciju u moju životnu prekretnicu. On je rekao, dolazi teško vrijeme ekonomsko gdje nestaće posla, nestaće, gasit se firme, nešto se u svijetu. On je mi tada govorio, sjećam se 87. godine. On kaže,
Svijet će doživjeti jednu određenu transformaciju. Bojim se da se dosta ljudi neće snaći. On kaže, to se zove tranzicija. Ja gledam u njega ko sad gledam. I on kaže, možda će se veliki masovna preduzeća ugasiti, prekvalifikovati. Nema neki kapitalistički sistem. On je bio i političar, malo išao je, bio je malo, kažem, u Savezu komunista, pa mi je govorio da taj neki model neće možda zaživjeti i tako. I onda je on mene rekao da postoje dvije škole koje bi on preporučio tada. A to je bila vojna škola. Vojna škola je nudila, znači, sve uslove za školovanje. Nudila je stipendiju, nudila je smještaj, nudila je hranu, užinu, nudila je stipendiju, nudila ti je, i na kraju nudila ti je vojna škola. Sigurne dvije stvari, to je posao, nudila ti zvanje. I onda isto tako odeš na akademiju vojnu, isto tako imaš sve plaćeno, na kraju kad završiš fakultet dobiješ zvanje podoficira, dobiješ potporučnika, dobiješ, to je fakultetsko zvanje i siguran posao. I onda je meni ponudio tu školu pod A i ponudio mi rudarsku školu koja je tada bila na neki način malo ispod nivoa ostali, jer je to roba gdje su bilo dosta posla. Ljudi bi u rudniku išli totalno koji ne bi se mogli snaći ili koji nisu vidjeli afinitet, ili pod B, ljudi koji su imali roditelje rudare koji bi im govorili nije to ništa strašno, hajde sine se iđi u rudnik. Znači, ili ljudi koji se ne bi snašli u životu, ili ljudi koji su imali, oslobođeni su bili fobije gdje bi otac rekao sine završi, nije to tako strašno. Rudnik je tada nudio dobre beneficiranu staž, Rudnik je nudio dobre plate, puno najjači na ovim terenima. Rudnik je tada dobro radio i nudio je, a oni koji bi pisali srednju školu dobijali bi dobre stipendije, dobili bi uslove, ovu hranu, opremu, knjige i to sve i na kraju zagarantovan posao. Ja sam imao godinu dana da razmislim između 7. i 8. razreda i kad je došao ta neki 8. razred da uđem, da mu kažem odgovor, ja sam mu rekao da sam spreman ići u Rudnik, da neću ići u akademiju vojnu, da ne želim to jer tamo ima neka hijerarhija. Tada se već pričalo da u vojsci ima, da se to naš svijet pokvari nagore, da izgubiš identitet svoj. Ja sam rekao za oca da je on i komunista, ali u kući je majka klanja svaki vakat, kako znam za nju. I onda imaš ti mogućnost, gledaš njega, gledaš sistem, gledaš majku koja klanja svaki vakat. I onda da ne bi promijenio taj negativni, taj svoj, identitet i vjeru i sve da ne bi promijenio, prihvatio sam radije da idem u Rudnik živ, da idem kopat dole i da to radim, a da ne odem u vojnu školu. Kasnije ću ja postati oficir. Ja ću kasnije postati oficir, kapetan. Šta je to interesantno? Otac je predložio da makar 2-3 godine odradim u Rudniku i onda da idem na rudarski fakultet, da upišem rudarski fakultet, da vidim. On je govorio da će mene u Rudniku čekati dosta iznenađenja. Rekao mi je da me čeka iznenađenje teških uslova za rad. I to sam vidio. Rekao mi je da me čeka veliki novci i čekalo me. Rekao mi je da me čekaju teške opasnosti u Rudniku. Inače, opasnosti su u Rudniku. U Zenici ima u Rudniku, postoje plinovi koji su eksplozivni, postoje plinovi koji su zapaljivi, postoje plinovi koji su zagušljivi. Znači, možete otrovati, možete se drama zapaliti, može eksplodirati, a onda postoji ugljena prašna koja je najopasnija i kad bi sve ljudi znali šta sve dole, ne bi nikad niko sišao u Rudnik. Koliko je Zenička jama, koliko je opasna u aspektu ako se ne vodi računa o tim sigurnostima. I postoje rizici, ali ono što je otac najviše govorio i na što me najviše upućivao i na što me najviše skretao pažnje, da će biti ključ, najveći ključ koji će otvoriti sva narodna životna vrata su bili ljudi. Ne govorio tamo ćeš upoznati ljude koji nikada više nećeš upoznati. Ljudi, taj specifikum bosanskog čovjeka ili tog rudara koji ti pomaže i odmaže, koji te podiže, koji te ruši, koji ti daje podršku, koji ti radi iza leđa, svjesno i nesvjesno. I taj čitav spektar specifikuma ljudskog karaktera koji će te čekati u Rudniku će biti ključni da ćeš kasnije na svim mogućim životnim barikadama na kojim dođeš jednostavno moći, značiš tajnu rebusa, značiš tajnu životne zagonetke, da lako ćeš to sve otključati kad vidiš to
I naravno, ja sam sišao u Rudnik i 2 godine sam dole radio, vidio sam to dole. Danas bi u ratu mogu napisati životnu knjigu jednu, a u Rudniku bi mogu 10 knjiga napisati. Zato što je Rudnik i dalje bio specifičan, možda ljudi ne znaju, dole postoji poseban humor koji ovdje ništa ne znači, a dole drži ljude u rudari. Dole postoji poseban priča, poseban žargon, dole postoji potpuno drugačiji život koji kad se iznese na površinu zemlje dole nije aktualan. Ali dole je to i tako da ne pričamo o Rudniku puno. To kretanje na fakultet rudarstva, znači taj pokret i koraci prema rudarstvu su došli agresija. Tako da ja nisam opisao rudarstvo u Tuzlu, nego su papiri bili spremni, spakovani da idu u Tuzlu, nego bilo je tada raskrsnica. Da li da ide u rat, jer već nema broda. 1. aprila je ovih dana, sutrašnji dan, nažalost, izgorče Bijeljina. Mislim da će 6. već izgoriti Zvornik. 6. će, ja mislim, Višegrad izgoriti. 8. je Zvornik, mali Zvornik gore, a 10. će već izgoriti Foča. Tako da ja njemu kažem, babo, izgorili su gradovi, tamo je već pobijeno svijeta, televizor je. To su tada, ko se sjećate, vi možete samo to možda preko nekih arhivskih snimaka, vi ste mladi. I imate situaciju da ta stihija dolazi, javlja se tamo, gori, odozdo dolaze, gori sa svih strana. I onda imaš situaciju da li da ideš na studije ili da li da ideš da uzmeš pušku da to braniš. I tad mi se malo, eto, ja i otac, daj da idem, da ustavimo to. Ti oče imaš već 3 sina, ja sam jedan od 3, daj da odem ja, a eto, nek ti ostanu 2 sina. On kaže, poginut ćeš. Pa tamo ima kuća gdje već 5 sinova nema, daj mora se platiti neka žrtva. I tu smo se možda malo, tad ga u životu nisam poslušao. I ne kajem se što ga nisam poslušao. On je tražio da se sklonim, da ne idem naprijed, nisam ga mogao, to je bilo jače. Patriotizam je bio jači od očevog nasihata. Svakako. Međutim, odlasku u armiju Republike Bosne i Hercegovine prethodio je vaš san o vašem ranjavanju. Koliko je to utjecalo, hajde tako da kažemo, na vašu odluku? Volio bi da mladi ljudi, evo kad sam doktor istorije, postoji milion neotvorenih tema. I mi se nadamo, i doktor Ajdin, historičar, i ja kao historičar, i Rahmeti Salih Alima, doktor istorije. Sjećam se da sam dugo godina se družio sa njim privatno. Mi smo stalno očekivali da će posticaj, da će jedan veliki val krenuti ljudi koji će otvoriti sve nejasnoće na ovim prostorima. Poređenja radi, ja sam to o Bilalu govorio, je to malo nekim kažem ljudima. U Gradišću je oboren saveznički avion. Ljudi su gledali kako pada taj avion. To su 4-motorci, mislim da je bio 17 bombardijer. I pao je u Gradišću i posle rata su došli Amerikanci, otkopali ta tijela i odveli. Međutim, mi o tome danas ne znamo ništa. Bilo bi lijepo, sigurno postoje neke arhive, da se napravi jedna lijepa, interesantna priča, da je se to događalo. Postoji jednoj kući koja ode u blizini, u jednom trenutku, evo neka istraživanja moja govori da dok partijska ćelija Zenice drži sastanke u susjednom stanu, stanuje njemački oficir, Gestapo. Postoji milione otvorenih tema kad je u pitanju zašto ovo govorim? Govorim vam o tom snu da je mi očekujemo da će se otvoriti jedna plejada mladih intelektualaca koji će željno dolaziti tamo i ruku uzimati i obrađivati zeničke šehide, događaje, radnje. Ovaj grad nije sam nastao od sebe, ovo je izgradio neko. Da se krene istraživati sve, pa i jel tako? San, a moj san nije specifičan, ne počemo, odnosno, danas kad ja razgovaram sa ratnim vojnim invalidima,
onda kad pitam jesi li imao i šaret da ćeš biti ranjen, onda oni kažu da jesu, slanja već vremena. Sjećam se u ratu da sam doživljavao da šehid kaže ja ću sutra poginuti ili ja ću danas poginuti, tako govore. Znači, opet sam. Danas kad razgovaram sa majkama šehida, kažu mi da su znale taj dan kad će poginuti i da su vidjeli neki bljesak i tako. To nije moj san, to je san svih nas. I onda sad metodološki razmišljajući zašto nam dolazi san? A jednostavan je odgovor. Ali Đelešanu nam je upozorio nas je snom da se ne iznenadimo, jer sam čin ranjavanja, udarite u nogu, pa to su velika arterska krvarenja, udarite u pluća, pa ta pluća sviraju kad se ranjem teško, ranjite u glavu, nemaš obe noge i to sve. Da se ti ne bi sad plaho naskirao, ti sav dan u tom razmišljanju i onda sjećam se da bi šehidi lakše prihvatili činjenicu, kad bila u ratu poštapao sa šehid inšala, lakše sam vidio da ljudi prihvataju da će taj dan poginuti kad znaju. Znači, sad nam je došao kao neka vrsta tablete, duhovne tablete, da nam kaže danas nećeš imati ruku, ali nije to tako strašno. I da ćeš biti šehid, nije to tako strašno. Znači, neko nam je davao te duhovne tablete putem sna, koje su nam lakše pomogle da se ovladamo stanja i tako dalje. Pitanje je glasilo koliko je sam pomogao. Pomogao nam je, znači, nije to samo moj san da se ne uzme pogrešno tumačenje. Znači, danas ja kad istražujem šehida jednog po jednog, sad mi radimo neki dokumentarni film o šehidu koji dok dočekuju pokazuje svoju konzervu kolegi do sebe i kaže vidiš li ti ovaj moj doručak? Kažu vidim, kaže ovaj moj posljednji doručak. Nasmijem se i završi doručak i pogine do 25 minuta. Hoću da kažem, nije to Amir, nije to Safet, to su svi. Svi su mi dali, to je jedna bezvladina podrške, suporta, nadgradnje, tablete, da se ne bojimo, da se ne sekiramo, nije to tako strašno, samo naprijed, bit će dobro. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pitanje za uvaženog doktora Ismića. Rekli ste da ste ranjeni, izgubili ste ruku i oko. Mene zanima, pošto ste branili našu zemlju u Domovinskom ratu i to na prvoj liniji, da možete vratiti vrijeme, da li biste ponovo učestvovali u ratu i da li se kajete zbog toga, pošto ste dali svoj dio tijela za našu zemlju? Kad prolazite, tamo ima neki drveni most u nas u Zenici. I kad tog drvenog mosta ima veliko greblje. Ali do 60. godina, moja istraživanja govori da do 65. 69. se tu ljudi ukopavali. I kad vi vidite one nišane, po čemu vas oni asociraju? Znate da su bili muslimani, bošnjaci, da su živjeli u nekoj epohi, ali ništa ne možete za njih vezati. Međutim, kada prolazite onim ćoškom, onda vidite Muhameda Sejida Serdarevića. Taj njegov nišan je bio naget, pa smo mi, Salih je meni govorio, Jaliman Rahmetli, trebalo bi se to popraviti, da bio je savijen skroz, pa se to popravilo, islamska zajednica je to ispravila. I onda mi znamo, danas da tamo leži i on i njegov brat, također Muderis. Odnosno, to su ljudi koji su ostavili trag u vremenu i prostoru. A vi ste mladi ljudi i vi želite, jel tako, svi mi želimo da ostavimo trag u vremenu i prostoru. To je, svi žele da budu Amel Tuka, Džeko, Alija Đerzelez, Husein Kapetan Gadašić. To je snažna unutrašnja potreba čovjeka da ostavi neki trag. Jer onda na kraju krajeva onda ostaneš kao spomen budućim generacijama. Ovo sam rekao iz razloga prilika da braniš svoju domovinu. Tu priliku rijetko kad dobije u životu. Postoje ljudi koji žive i umru, a da ne budu u prilici da
da stave amblem svoje države na ruku, da uzmu oružje u ruku, da izađu naprijed i da se postroje. A tamo preko puta njih narod, žene, djeca, starci, nejači, invalidi, džamije, crkve, greblja. I svi oni sad stoji s druge strane. I mi smo u stroju, na nama su bombe, puške, a oni s druge strane. I onda ti taj narod kaže, ne dajte da dođu. Jer ako vi pustite da oni dođu, nas više neće biti. I ti si svjestan da ćeš u tom procesu ostati bez života, bez ruke, bez noge, bez glave, bez bilo čega. I ti si svjestan kad staneš na taj bedem, bosanski bedem, kad staneš, da ako oni prođu tebe, da tamo iza tebe ništa neće ostati. To je proces u kojem radiš najbolju stvar što možeš čovjeti u svom čovječanstvu, u životu i u povijesti života i nacije i svega. Da ne daš da prođu ljudi pored tebe koji će ukinuti sve ono što ljudski. Evo, danas mi nalazimo u masovnim grobnicama djecu koja su tek rođena. Vi ste to vidjeli, nije to nikakva tajna da nađete cucu malo od bebe. Znači da taj ko je to radio, on nije mario što je to dijete tek rođeno. Znači mi gdje smo bili, dijete sa cuclom je preživjelo. Mi gdje nismo bili, mi sad to dijete otkopavamo i nađemo ga na osnovu cucle. Mi gdje smo bili, ostale su crkve. Mi gdje nismo bili, znači džamije, greblja, otište u Esma Sultani u džamiju, u Jajce, nećete naći nijednog nišana koji su posebno rariteta epigrafskog. Svi su počupani i polupani. I džamija je iščupana, i temelji su je bili iščupani. I u Donjem Vakufu. I tamo također su bili nišani posebnog rariteta i džamija. I jedno i drugo je iščupano, polupano, i temelji su bili iščupani bagerima i odnešeni. I da straga nema. Znači, to je gdje nismo mi bili. I onda, ukoliko u tom procesu bude samo posljedica moja ruka, ili oko, ili noga, onda je dobro. Onda je dobro. Ukoliko to ima 10 šehida, 100 šehida, 1000 šehida, a nacija preživjela, onda to nema, nije to onako strašno. Vi kad biste oživjeli šehide naše, i kad mu ste ponudili pitanje, evo živit ćeš još 10 minuta, mislim, ne smijemo griješću se ako to kažem, on bi samo rekao daj da vidim malo majku i opet sam spreman isto. Mislim da bi samo poželio da vidim majku. Mislim koliko se sjećam, jer kad pogine, kad mladić, kad pogiba mladić, kad pušta dušu, on spominje majku najčešće. A kad oženjen čovjek, bude smrtonosno ranjen, on spominje djecu. To sam gledao. Znači, ovaj spominje djecu koji je oženjen, a ovaj spominje majku kad pogine, kad pušta dušu. Zato jeste na vama, djeco, veliki teret koji vi niste svjesni. Vi morate prespavati ovo, uzmite tablete i prespavajte ovaj proces. Probudit ćete se sa 45 godina, koliko ja sad imam, i vi ćete vidjeti da je proces kraj vas prošao. Da niste se ufatili koštac sa životom. Vi morate ovo prespavati, ali vi to ne smijete. Ne smijete zbog ovih dugova koji su bili prije, a to je da ozbiljno uzmete stvar u svoje ruke, pokrenete ozbiljne procese, neće vam tumačiti niko ni Zenicu, ni Zojedu kanton, ni Bosnu, da dođe neko iz Šumadije, da neko dođe iz Darovara, ili neko dođe iz Rijeke i vama priča ko šta kako. To trebate vi, to je vaša domovina, ovo su vaše livade i neko vam je u ratu ostavio ovo amanet. Znači, sve isto, samo možda još jače. Samo možda još jače. Ne znam, u tom nekom novom ne bi imao ni jedne ruke, možda čak i jednu nogu makar. Zašto? Zato što smo mi imali neki intenzitet ko borci
da nemamo naoružanje, nemamo. Sad, kad bi bio u prilici se borim, znači, više bi se borili, svi ovi, i ovi čak koji su razočarani ko borci. Vi vidite na televiziji, mi smo razočarani, mi smo oboljeli, i oni bilo, sve bi to bilo ponovo u stroju. I ste iznenadili koliko bi sad ljudi bili više motivisani. A zašto? Zato što braniti domovinu je najveća i najsvetija stvar što čovjeku ikad u životu može neko ponuditi. To je najljepši zadatak. Ja sam, evo kasnije poslije, bio 2 puta na hađu, bio sam predsjednikom sam bio na hađu. Razgovarao sam sa njim. Pita me gdje sam ranjen. Sikira se za mene, zagrlio me, poljubio me. Znači, bio sam 2 puta na hađu, dobio sam djecu, došao sam škole, zaposlen, ali to što sam radio od 1992. do 1995. godine, nikad se ničim neće moći uporediti. Esselamu alaikum i dobrodošli u ovu našu emisiju. Posebna je čast zaista razgovarati sa vama i slušati vaše priče. Moje ime je Luković Ajša, studentica 2. ciklusa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na katedru za historiju države i prava. Moje pitanje, pa mogu reći, bit će možda i prilično emocionalno. Da li se ponekad uhvatite u misli šta bi bilo da nije bilo ove nesretne agresije na Bosnu i Hercegovinu i oružanog sukoba? Da li razmišljate, da li je možda to pak gubljenje vremena jer živimo u sadašnjosti ili ponekad odlutate u mislima? Zašto ste se sada nakon oružanog sukoba i svega što ste prošli odlučili da studirate historiju? Da li je to bio jedan od okidača? Zašto se možda niste vratili na nešto što ste već bili izučavali, a to je nastavili možda na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli? I na koncu, pa jedan osvrt na situaciju s mladima. Da li mladi prerano odustaju i da li je odlazak iz Bosne danas odustanak od Bosne? Šta biste posavjetovali, kako gledate na to s obzirom da su mnoge duše poginule, mnoge duše su dale svoj temelj, vaša ruka, vaše oko, druge noge i druge ruke su temelji Bosne. Da li trebamo samo radi toga što nam je takvo stanje sa državnim vlastima odustati od države i otići, jer evo mladi danas sve više kažu da nije problem ni posao toliko koliko je problem nepravda, korupcija i sl. Hvala vam na odgovoru unaprijed. Hvala na tom pitanju. Uhvatim sebe nekad u razmišljanju da je kolo života otišlo u drugom pravcu. Šta bi to bilo? Možda završeno rudarstvo i onda stara jama i klačan život. Ali sve što vas je zadesilo nije vas moglo mimoići. Ne treba, dosta ljudi nekad danas vraća film da sam ovo i da sam ono šta bi bilo. Bilo je to što je bilo i ne kajem se, znači, i ne bi se nikad osvrtao. Našli bi neki drugačiji pozitivni ambijent. Ja sam vama rekao da sam ja mnogim sportovima se bavio prije. Znači, našao bi neki afinitet, neku želju da u svojoj društvenoj zajednici napravimo neki iskorak, pozitivistički, pozitivan naprijed, jer zapamtite, samo određeni ljudi mogu iskorak napraviti. Većina naroda ćete naći letargični na zainteresovani. Bila li kraj odgovor? Sljedeći odgovor Ajšinu. Omladina, mladež, odlazak omladine, mladež. Postoji jedna misao jednog bosanskog rahmetli šeha koji je rekao: nemir je u čovjeku. Ukoliko svoj vlastiti nemir pretvori u mir, znači dovede svoje bunilo u red, vidjet će, kaže taj šejh, da oko njega sve fantastično funkcioniše. A šta to znači? Behar je uvijek na vrijeme. Njega ne interesuje politička situacija u Bosni i Hercegovini i svijetu. I vidjeli ste da Behara ne interesuje korona. On ima svoje vrijeme kad će doći. I jesenske kiše su jesenje kiše, i snijeg je snijeg, on dođe kad on hoće. Znači, i mačke mjavuću u februaru, i uvijek je u jesen voće, i uvijek vadimo krompir tada. Šta hoću da kažem? Sve oko nas, priroda nam govori da ona ima svoje postulate i da oni funkcionišu. Svoj vlastiti nemir, ukoliko dovedeš u mir, vidjet ćeš da sve funkcioniše. I ova sada kriza koja je iskreirana je vlastitim nemirom.
gdje ja kao političar imam želje koje ne mogu ostvariti. I onda nabijam tempo, pritisak, optužujem druge i tako dalje. Ili druga plejada političara koja je sjela i ne želi da siđe. I onda i oni nabijaju pritisak, ljudi ne dajte me, ovime hoće promijeniti. Zar to nije vještačka kriza gdje ovi što vladaju žele da vladaju, a ovi što ne žele da dođu oni pa da oni vladaju i oni daju sve i onda nama narodu nabijaju takav tempo, takav pritisak, onda oni trebaju podršku, trebaju sljedbenike, rušimo te tamo, a onda kad ja dođem na vlast ne dajmo mene i tako dalje i tako dalje. Zar to nije sve vještačka kriza i omladina koja odlazi? Bilo bi lijepo omladina koja odlazi, ona jeste situirala se gore, sve se slaže, ali ja najčešće ljudima koji odlaze odavde, ja pitam, izvini, a sad sam bio u Beogradu i pitao sam jednog Srbina ovdje iz naših Svića sela, izvini, ali stvarno kome si ostavio grobove u Sviću, svoje babe, svoga djeda, hoćeš da ti ja čuvam tvoje grobove? Tako kaže muslimanima, izvini, imaš brata šehida ili imaš oca šehida, izvini, stvarno misliš da trebam ja čuvati tvoje mjezarove, tvoje ove livade, ovo sve? Nije nepoznanica ko zna islam, zna da Allah dželešanu mijenja narode narodima. Hvala dovede drugi narod. Ne moramo, znači neće se niko nasekirati što ćemo mi otići u Njemačku. Doće drugi narod, doće migranti. Pondite Bangladešancima, pondite koji je vrvi u svijetu, doće oni preuzeće Bosnu. Samo nađu kanal, eto ih. I oni će biti oduševljeni Bosnom. To uopšte nije sporno. Ali poenta da svako od nas kreira vlastiti ambijent. A to znači da mi se moramo uhvatiti u koštac i onda reći da, odvojit ću vrijeme da budem predsjednik kućnog savjeta jer nam puca cijev u zgradi, prljavo nam je stubište, prljavo nam je oko zgrade, napravit ćemo cvijeća, napravit ćemo saksije i tako dalje. Nemoj to očekivati, to neće niko završiti za tebe, to trebaš ti da završiš. I ti si mlad i ti to pokrećeš. Isto tako ćeš reći u mjesnoj zajednici, hajmo pokrenuti akciju darivanja krvi, hajmo pokrenuti čišćenje mjesne zajednice, hajmo raditi na uređenju, hajmo napraviti, stavit ćemo znak pored škole da djecu neko, ne da Bog ne udari auto. Da, to ti radiš. Ne neko drugi do tebe, to ti radiš. Ti si mlad, ti si željan dokazivanja, ti si u elanu i ti ideš u mjesnu zajednicu. Tako ideš u politiku, tako ideš u upravu univerziteta, tako si asocijacije studenata, razgovaraš sa profesorima. Naša prava su ugrožena. Zastupaš svoje interese i druge interese. Znaš, postoji indolencija gdje mi se povlačimo nazad, a kad mi se povlačimo nazad dolaze drugorazredni i trećerazredni igrači. A kad trećerazredni igrači dođu, onda oni nameću svoja ograničena ona pravila. A kad oni nameću svoja ograničena pravila, oni su pretežno afirmisana prema njihovim ličnim protivima. Onda se mi ljutimo s kauča, onda se mi ljutimo i onda mi tražimo rješenje. A ne znam, neko te nudio i izvoli pokaži što znaš. Mislim da je kriva omladina. Indolentnost omladine koja neće zufati u koštac, koliko god je ona teška. Pogledajte djeco, ja sam neki dan razgovarao 67. s čovjekom koji je sadio ovo drveće oko bulevara. 67. godine, srednja škola, ugostiteljska, srednja škola, mašinska, srednja škola. To su djeca, pogledajte, danas mi šetamo ovo je neko napravio. Gdje su vaša drveća? Šta ste vi zasadili? Gdje su vaše sadnice? Gdje je vaša radna akcija? Gdje su vaši iskoraci? Recite mi šta ste vi uradili? Gdje su ti vaši koraci? Pa eto, da kažete, posadili smo drveće, pa počupalo ga, pa u redu, pa evo više propalo i ja sam se razočarao po svakom polju. Ne dat sebe za državu, za sistem, za naciju, a onda tu istu naciju kritikovati, mislim da je kukavičluk pravi. Istorija pamti hrabre, jer junak umire samo jednom, kukavica 1000 puta. Morate vi, u vama je avangarda, da je izašlo 100 ljudi, 69. 1000 ljudi,
nekih ljudi. I rekao drugu Tito, služe Tito, mi se ne slažemo s ovim sistemom. Došli bi tenkovi i pobili bi. Ali pošto su 69 izašli studenti, Tito izašao, rekao je, djeco, šta vam treba? Zašto? Pa zato što na tim studentima leži sistem koji će preuzeti ovo što Tito radi trenutno. Djeco, izvolite, mi se ne slažemo s ovim. Dobro. U studentima stoji iskorak. Imate jedan lijep primjer, sada je bio u Zenici na univerzitetu, vi imate, bolje poznajete to nego ja, vi imate asocijaciju studenata, a sad je neformalna grupa studenata pokrenula proces prilagođavanja mogućnosti da djeca upišu drugu godinu, jel tako, radi korone i tako je. Znate šta? Znači, ne može neformalna grupa studenata razgovarati sa senatom. Ne može, jer su oni neformalna grupa, jer postoji asocijacija studenata. Ali sad ste vidjeli, ukoliko se neka i neformalna grupa sabere i uzmu pišće i kažu, slušaj, iako smo mi neformalni, mi želimo da se s nama razgovara. I primili senat i uvažujem stavove. Ovo je primjer, ovoj djevojci koju sam pratio na televiziji, koju čestitam, je, znači, neformalna grupa studenata, neregistrovana, oni su, i tako se potpisuje, predstavnica neformalnih studenata, neformalna grupa studenata. Senat je mogao reći, neformalna grupa studenata, odmaknite se od vrata, donit ćemo vam policiju, mogu su to reći. Mi želimo da pričamo samo sa predstavnicima asocijacije studenata, a ne grupa, mladi, grupisali se, mladi imaju cilj. Izvolite, djeco, šta želite reći. To je ono što vas čeka. Tako trebate pred vladu doći reći, slušajte vi, kreirajte pozitivan ambijent kreiranju poslova, otvaranju novih radnih mjesta. Mi ćemo ispišćemo ovdje. Vidio, A, B, studenti pravnog fakulteta u Zenici uzmu pišće i dođu, znači ima ih 300 na birovu i pišće. Zašto niste kreirali politiku ambijent da mi dobijemo posao? Učenici, razrednice. Ne možete to raditi, moramo nešto drugo raditi. U redu. Našte nam ambijent. Jeste vi političari? Jeste. Jeste li u kampanjama rekli da ćete to raditi? Jeste. Uradite to. Mi imamo pišću, mi ćemo stajati ovdje. Znači, on šuti, džaba sam učio, otac viče, džaba sam te školovao, majka kaže, džaba sam te pratila u školu, dijete kaže, džaba sam učila, profesor kaže, džaba sam ti trudio znanje, političar kaže, dobro je šute. Ja ne pravim nikakav bunt, nego kažem, nemojte očekivati da djeca Hondurasa riješi vaš problem i djeca Bangladeša. Nego svoje probleme. Vi rješavate ovdje. To vi kreirate ambijent. Ali isto tako, u preporodu vas nema, nemojte se ljutiti, neki preporod nešto radi, tamo vas nema. Nema vas ni u sportu. Nema, sigurno nema. Nema vas ni u nevladnim organizacijama, vas nema. Ja sam i u tim boračkim nevladnim organizacijama koje su očajne, nema vas u tim socijalnim bolestim, nema, zaista vas nema. Ja vam mogu to kazati. Ja to stalno ovako na ovaj način govorim. Nema vas nigdje. I onda kad vas i nema, pa onda nek vas i voda nosi. Da budem tako slikovit. Kad vas nigdje nema, a nema vas, pa onda idite, gospodo, u studiju. Vi trebate ići u istoriju. Djeco, ja se sad obraćam, ne vama ovdje koji sjedite, nego isto, evo, ovima koji će gledati. Djeco, iako imate 20 godina, krenite odmah u istoriju, idite u arhivu, ili ćete pokrenuti procese svojim radom, trudom i ličnim primjerom kroz rad, nevladin sektor. Kad u Americi napravite problem ili u Njemačkoj, kako vas kazni sudija? Pa volonterskim radom. Možeš redati u zatvoru, jel de? Možeš platiti kaznu, a možeš volontirati. Dobiješ presudu da volontiraš u udruženju cerebralna paraliza godinu dana. I tamo moraš doći svaki dan i 3 sata one ljude istovarati u kolicima i vraćati. I to je, vidi, u društvu moraš volontirati. Moraš dati od sebe. Šta sad znaš? Znam engleski jezik. Otiđi u Šeriće, otiđi u Vukotiće, otiđi u Donju Gračanicu. Efendija, eselamu alejkum, dobar dan. Ja dobro znam engleski jezik, nudim se da ovdje svake srijede dođem sat vremena,
doći u sat vremena svaki dan i ko ima djece da učim. Ja sam dobar u matematici, mogu li ja da pokažem djeci matematiku? Mislite da imate ovo? Mislite da imate ovo? Što ću ja džaba ići? Ko će mi platiti? Džaba troši svoje vrijeme. Ko su ta djeca? Što sam ja? Što si ti? Kud smo mi? Što džaba? Nemoj ići. Onda kolegica na kafi, kolege. Budalo, džaba ideš, džaba ideš. Procesi su potrebni. Oni stoje i gomilaju se i onda dođe. Ovaj bum odlaska iz ove zemlje je taj proces u kojem ljudi nisu ufatili iskorak sa problemima. Znači, ljudi su otišli samo iz jednog razloga. Kaže, država nije uređena. Pa što je nisi uredio? Što nisi ufatio koštac sa državom? Meni je jednostavnije naći u Minhenu posao, čeka me gore, imam i teta gore. Pa jes, to je u redu, ali kome si ostavio ovo? Znači, za život, jedan život imamo. Moramo ga mi kreirati. Mi ga namećemo, mi ga kreiramo. Draga djeco, još jednom koristim priliku da vam se zahvalim kad ste odvojili svoje slobodno vrijeme, da eto, čujete neka iskustva kad je u pitanju život i sve ono što nosi po sebi i zapamtite, ključevi sudbine i ključevi ove države su u vašim rukama. Hvala vam još jednom. Doktor Ismić, hvala vam što ste danas odvojili vaše dragocjeno vrijeme i bili gost naše emisije. Poštovani gledaoci, bio je ovo doktor Amir Ismić. Zahvaljujemo vam se na pažnji i svako dobro. Bosna suzom žubori. Čašija vjetru govori. Kiša